Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. Iradiyo ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti zacu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Ikaza mu makuru yo muri iki gitondo mugiye gushikirizwa nanje Fide niyo ngabo. Mu Rwanda haravugwa abacunga amabohero n'abayobozi babo bapfunzwe, imiryango ya bamwe muri bo irabatabariza. Ari abana bakagahinda, abagore riko wagira ubuzima busanzwe, ingo zirasenyuka. Ntabwo tubona abagabo bagiye ku kazi, ntabwo tugiye kubabona. Uyu n'umuvyeyi avuga ko umugabo wiwe ari mu bapfunzwe, urwego rujejwe abanyororogwo rurabihakana. Ayo makuru ntabwo ari ukuri, ntabwo abantu bafunze. Muri rekodi zacu za gereza nta mukozi wacu ufunze urimo Rwamagana, nta kibazo gihari pe. Uyo nawe ni Madame Therese Kubwimana avugira urwo rwego. Mu Burundi abarovyi baroba mu kiyaga ca Tanganyika bavuga ko umwimbo w'amafi wagabanutse cane kuva aho amazi yacu atanguye kwiyongera. Urubanza rw'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump rwaratanguye kuburanishwa mu mizi yago ejo ku munsi wa mbere. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gato, ntihagire aho muje. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe mukaba mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Umuvugizi w'ibiro bikuru bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratangaje ko Amerika yatangiye ibiganiro na leta ya Niger byerekeye gukura ingabo zayo zigera ku 1000 zari mu birindiro bibiri zifite muri icyo gihugu. Mu kwezi gushize ubutegetsi bwa gisirikare muri Niger bwatangaje ko buhagaritse amasezerano ya gisirikare icyo gihugu cyari gifitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiro bikuru bya gisirikare bya Amerika nabyo mu cyumweru gishize byemeye gukura ingabo zayo muri icyo gihugu. Ejo kuwa mbere General Pat Ryder, umuvugizi w'ibyo biro, yemeje ko ibiganiro hagati ya Niger na Amerika byo kwizo ngabo zizahava mu buryo bunoze byatangiye. Yavuze ko Minisiteri y'Ingabo izohereza itsinda ry'abantu bake barimo abagize ingabo za Amerika ziri ku mugabane wa Afurika muri ibyo biganiro. Yavuze ko atamenya ingengabihe yo kuhava, yemeza ko nta cyahindutse ku mibare y'ingabo za Amerika zari zisanzwe muri icyo gihugu. Abasirikare ba Amerika bari muri Niger bari mu birindiro bibiri, kimwe kiri Niamey mu murwa mukuru, ikindi kiri mu mujyi wo mu majyaruguru wa Agadez. Aho niho Amerika yubatse ikigo cya gisirikare cyatwaye akayabo ka miliyoni 110 z'amadolari gifite umwihariko w'indege z'intambara zitagira abapilote. Urubanza rwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump rwatangiye kuburanishwa mu mizi ejo kuwa mbere rwarakomeje. Rwafunguwe n'ijambo ry'iriburiro ry'abashinjacyaha ryakurikiwe n'abunganira uregwa. Iyi nkuru turaza kuyigaruka mu buryo burambuye ku musozo w'aya makuru, nimujye kure. Amafoto mashya yafashwe n'ibyogajuru haragaragaza ko igisasu Israel iheruka kurasa kuri Iran mu mujyi wa Isfahan cyahamije ibyuma bya radari birinda ikirere byakorewe mu Burusiya. Ibi nibyo Iran ikoresha mu gukumira ibitero bigabwaho binyuze mu kirere. Ibi biravuguruza amakuru ubutegetsi bwo muri Iran bukomeje gusubiramo ko nta byinshi igitero cya Israel cyagabye cyangije. Iki gisasu kimwe cya Israel cyaba cyarangirije cyane Iran kuruta ibigera kuri 300 iyo yarashe kuri Israel tariki 13 z'uku kwezi. Iyo yaba ariyo mpamvu abategetsi ba Iran barimo umuyobozi w'ikirenga wayo Ayatollah Ali Khamenei bagerageje kwirinda kuvuga ku by'icyo gitero cya Israel cyangirije ku butaka bwa Iran. Abasesenguzi bemera ko Iran na Israel bamaze imyaka mu bushyamirane, ubu barimo kugerageza gucubya impamvu zishobora gutuma rwambikana hagati y'ibihugu byombi. Hagati aho intambara hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas muri Palestina ikomeje kuyogoza akarere. Abahanga baravuga ko iki gisasu Israel yahamije intwaro kabuhariwe kurusha izindi Iran ikoresha mu gukumira ibitero bigabwaho binyuze mu kirere ari ubutumwa bukomeye iki gihugu cyahawe. Washington, ijwi rya Amerika. Inzego z'ubutegetsi mu Burusiya zafunze umuyoboro ugera ku rubuga rwa internet rw'umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka Reporters Without Borders rwo muri icyo gihugu, nk'uko byemejwe n'uyu muryango ukorera mu Bufaransa ejo kuwa mbere. Ni icyemezo cyamaganywe n'imiryango inyuranye n'impirimbanyi z'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Umuryango Reporters Without Borders ufite ibiro bikuru i Paris mu Bufaransa uvuga ko guverinoma y'Uburusiya yatangiye gufunga umuyoboro ujya ku rubuga rwayo muri icyo gihugu kuva tariki ya 18 z'ukwezi kwa kane.
uyu muryango kandi wemeza ko impamvu zateye Uburusiya gukora ibyo zidasobanutse, ukavuga ko nta kindi cyaha ufite uretse gushyira ahabona uburyo ubutegetsi bw'Uburusiya bukomeje guhohotera abanyamakuru muri icyo gihugu no muri Ukraine no gushyira hanze gahunda yabwo y'icengezamatwara muri rubanda. Gufunga uyu muyoboro biriyongera ku yindi Uburusiya busanzwe bwarafunze irenga 1,700,000 igera ku mbuga zinyuranye za interineti hirya no hino ku isi. Muri yo harimo n'iy'amakuru y'imbere mu Burusiya. Ifungwa ry'uyu muyoboro ribaye hasigaye iminsi mike ngo Reporters Without Borders isohore raporo yayo ngarukamwaka igaragaza uko ibihugu byo hirya no hino ku isi bihagaze mu bwisanzure bw'itangazamakuru ku munsi wahariwe ubwisanzure bwaryo tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu. Umwaka ushize iyi raporo ngarukamwaka yashyize Uburusiya ku mwanya w'164 mu bihugu 180. Muri iki gihe ibihugu byo mu Burayi bibangamiye n'ubushyuhe bukomeje kwiyongera cyane, bityo bikaba bikomeje guteza ibibazo ku buzima bw'abantu. Oriane Itangishaka akomeza inkuru. Ubwo bushuhe buriko buterwa n'ihindagurika ry'ibihe rigenda rituma ubushuhe bwongerekana ku isi yose. Ivyo vyashikirijwe mu cegeranyo c'ibiro vy'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya bijejwe gukurikiranira hafi ihindagurika ry'ibihe vyifatanyije n'ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu bijejwe gukurikiranira hafi ibirere. Carlo Buentempo, umuyobozi w'ibiro vy'ishirahamwe rya Buraya bijejwe ibidukikije Copernicus Climate Change, agira ati: The year, as you know, has globally been extremely unusual. Umwaka w'2023 nk'uko mubizi ku isi ibihe bikomeye byarabandanije kwibonekeza, cane cane tugereranije n'imyaka iheze, ibinjana canke ibinyagihumbi biheze. Bimwe mu bihe vyagiye biribonekeza mu mwaka w'2023, abahinga bakurikiranira hafi ibidukikije baragarutse cane ku kuntu ibihe vyagiye birahindagurika mu buryo bwihuta uko vyari bimeze n'ikiringo vyamaze. Ivyo biruko mu gihe ibice vy'igihugu ca Espagne, Ubufaransa, Ubutaliyano n'Ubugiriki vyamaze iminsi 10 mu bushuhe bwinshi cane mu mwaka wa 2023. Ivyo bihe vyumvikana nk'aho vyari ku rugero rw'amadegre Celsius 46, no kuvuga ko hategerezwa gufatwa ingingo zikomeye zo gukingira. Iyo raporo y'ubumwe bwa Buraya ivuga kandi ko impfu zijanye n'ubushuhe bw'umurengera ziyongereye ku bice 30% mu bihugu vya Buraya mu myaka 20 iheze. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet www.radio.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda amakuru atangwa na bamwe mu bayobozi b'urwego rw'amabohero aremeza ko hari abacunga amabohero n'abayobozi babo batanguye imyiyerekano yo kwiyicisha inzara. Bavuga ko bapfungiye ubusa mu gihe kigera ku mezi 5. Eric Bagira ubusa araduha ibindi kuri iyi nkuru. Abahaye amakuru Ijwi rya Amerika ni abakozi batandukanye bo mu rwego rushinzwe amagereza mu Rwanda. Baravuga ko abacungagereza batandukanye kuva ku wa gatanu w'icyumweru gishize batangiye imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara aho bafungiye mu kigo gishinzwe imyitwarire y'abacungagereza. Aha ni naho habera amahugurwa n'imyitozo irwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ijwi rya Amerika imenya aya makuru bwa mbere hari mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, yarakomotse mu rubanza rwa bamwe mu bahoze ari abayobozi ba gereza ya Nyakiriba mu karere ka Rubavu n'abahafungiwe baregwa ibyaha by'iyicarubozo mu magereza. Kuva ubu munsi ku wundi niko twitaba telefone za bagenzi babo badafunzwe zibatabariza. Uyu wadusabye kumurindira umutekano amaze imyaka iri hejuru y'icuma ari umukozi mu rwego rw'amagereza mu Rwanda. Ikintu dusaba twe urumva bariya ni bagenzi bacu, agenda aryamye ndatuje meze neza, nanjye ni umwe mu bayobozi. Ariko buriya umuntu yafungwa ariko gufunga undi ubusa noneho ukamara igihe kinini nka kiriya. Bamwe bafite ingo, bafite abagore babo, bafite za keredi, bafite ibiki, hariho ababyaye abagabo babo bafunze, hariho abagiye mu bitaro abagabo babo bafunze, hari uwavanye n'inda banze kumutwara kwa muganga ngo adakura n'itangazamakuru. Muri make ntabwo twishimiye
buryo treatment y'abacungagereza. Iyo uganiriye n'abacungagereza badafunzwe cyane abakora mu biro bikuru bakunda gushyira mu majwi umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'amagereza mu Rwanda Madamu Rose Muhisoni bamwikoma ko abafata nabi. Uyu bakavuga ko n'umukuru yasa n'utamufiteho ijambo kuko bemeza ko afata ibyemeza akabivuguruza. Ijwi rya Amerika ryabajije isoko z'amakuru zaryo zikorera mu rwego rw'imfungwa n'abagororwa niba hari icyo baba bazi cyatuma bagenzi babo bafungwa. Bavuga ko hari abazajya mu nkiko ngira ngo batari 20, ariko nta cyaha kirimo. N'abashaka guca muri disciplinary committee barimo kwifuza bati rero niduca muri disciplinary committee uyu mugore azakunamaho usanga aratwirukanye barimo kwifuza bati yaba twese twajyaga mu nkiko kuko itegeko n'itegeko icyo babarega ngo ni ubushuti bwihariye n'abafungwa. Radiyo Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona Madamu Rose Muhisoni ubwe ngo atubwire ibimuvugwaho, ariko twavuganye n'umuvugizi w'urwego rw'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda ibyerekeye aya makuru. Madamu Therese Kubwimana yayahakanye. Aya makuru ntabwo ari ukuri, ntabwo abantu bafunze kandi bavuga ko bagiye kumara amezi 5 ahubwo bafunzwe. Oya, bijya muri records zacu za gereza nta mukozi wacu ufunze urimo Rwamagana, nta kibazo gihari pe. Uyu mubyeyi utifuje kugaragaza imyirondoro ye mu itangazamakuru yemereye Ijwi rya Amerika ko atuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rwamagana. Avugana n'Ijwi rya Amerika yahamije ko umugabo we w'umucungagereza afunzwe kandi ko baherukana mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12. Ari abana bafite agahinda, abagore rero wagira ubuzima busanzwe, ingo zirasenyuka. Ntabwo tubona abagabo bagiye ku kazi, ntabwo tugiye kubabona. Ni ukuri twebwe twumva twarenganurwa na perezida wa repubulika kuko ntabwo tuzi birimo kuba, ntabwo tuzi ibyari. Batoreze uriya muyobozi wungirije kuko mbona ari we ipfundo ririho, asobanura ibintu ibyo ari. Kubera iki muvuga ko ari we ipfundo ririho? Niwe kuko niwe kabitera ibyo ari byo byose. Twese tavugwa n'umuntu umwe, ibyo byose niwe ubereye inyuma. Abakora mu rwego rw'amagereza mu Rwanda badafunzwe bakavuga ko gufunga bagenzi babo batazi impamvu birushaho guteza umwuka mubi ku rwego. N'amatiku ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru sinkubeshya, urumva kuva twabaho ayobowe n'abantu benshi, ariko uyu mudamu yarandangije kabisa. Uzi ibintu akora ko ari ukwangisha igihugu abantu igihugu. Abahaye amakuru Ijwi rya Amerika bemeza ko ku cyumweru cyashize umukuru wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba bafungiwemo yabagezeho akabaganiriza. Ni nyuma yo kumenya amakuru y'uko batangiye imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara. Aya makuru nayo umuvugizi w'urwego rw'imfungwa n'abagororwa akayahakana. None se urumva umuntu ufungiye muri correction facility ya Rwamagana, ikibazo cyo kuba afunze cyangwa afite ikibazo cyakemurwa n'umuyobozi wa polisi cyangwa cyakemurwa n'umuyobozi wa RCS? Njye natekereza nk'umunyamakuru ko yaba yagiyeyo kwa kundi inzego z'umutekano zikorana. Yego, nabyo byashoboka icyo gihe byabaye, ariko icyo gihe yatumirwa nyine n'ubuyobozi, kandi iyo umuyobozi mukuru wa RCS kuvuga ngo ntahari ntabwo bivuga ko ubuyobozi budahari. Kugeza duteguriye inkuru amakuru yageraga ku Ijwi rya Amerika tumenyesha ko Madamu Rose Muhisoni umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'amagereza mu Rwanda yaramukiye Rwamagana. Ni nyuma yo kumenya ko abakozi b'urwego akuriye batangiye imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara. Amakuru aratubwira ko bose hamwe bagera ku 135 barimo abacungagereza bakomoka mu magereza atandukanye yo mu Rwanda ndetse n'abayobozi babo. Abatangiye kwigaragambya biyicisha inzara bakemeza ko bazarya ari uko babonye umuyobozi mukuru w'urwego rw'amagereza mu Rwanda bakamugezaho icyo bita karengane kabo. Ijwi rya Amerika i Kigali. Mu Burundi abarovyi bakorera mu kiyaga ca Tanganyika bavuga ko umwimbu w'amafi wagabanutse cyane kuva aho amazi yacu atanguye kwiyongera. Basobanura ko kubera imyanda ibandanya kuva hirya no hino amazi akandura amafi abandanya guhunga. Inkuru dushikirizwa na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda. Kubera bya bicafu bice bimanuka bikasha bizibirana hamwe zirirwa zirara tugevuga kugira ingaruka mbi. Ashaka kubera iduka ry'amazi ubu mwimbo waragabanutse. Abo ni bamwe mu barovyi bakorera ku myanya itandukanye ku kiyaga ca Tanganyika baganiriye n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika, aho basigura ko muri kino gihe umwimbo w'amafi n'indagara ari muke cyane bitewe n'iduga ry'amazi ya Tanganyika hari maze igihe gibonekeza. Bavuga ko bitewe n'iryo duga ry'amazi hari imyanda igenda iva hirya no hino mu tugezi dutandukanye no mu banyagihugu ikamanuka mu kiyaga. Uku niko babisigura. Nk'inshi ziba hafi ngaho ku nkengera y'ikiyaga ku buryo bw'imicafu nk'izi nk'ukura zimanuka
kubera haba hariho nk'ibi byatsi biri mu mazi bizikingire no zugama akazuba no zigira gutya kubera bya bicafu bica bimanuka bikaca bizibirana hamwe zirirwa zirara tukagevuka kugira ngo ikibazo kirahari ku bijanye n'umwimbo mu kiyaga mu bisanzwe warapfungutse uri kuraraba mu n'imyaka irenganye. Uyu murobyi nawe avuga ko ubusanzwe amazi yo yabaye menshi amafi n'indagara byaca biba byinshi mu kiyaga kuko zikunda amazi, gusa akavuga ko imicafu ariyo mibi cyane kuri izo mboga zo mu mazi. Rimwe na rimwe abantu ugasanga bati imyavu ahidategezwa gutabwa bamaze kuza kwita nk'imu nzuzi ziyanduritse zimanukana wa mucafu mu Tanganyika. Rero naho amazi yoba ari make ijya mbura ikagwa imanukana wa mucafu. Ubu rero nk'ubu imvura ikoragwa ari nyinshi amazi ariko araduga ijya micafu ikiguma ngaha ku mufunda. Rero izo mboga nazo zihunga uwo mucafu zihungira mu matenga mu gihe aho atamucafu ubu hari. Abo barobyi twaganiriye basigura kandi ko mu minsi heze hatarabiyononekara ry'amazi ya Tanganyika baronka umwimbu ushimishije ku buryo baronka amasandugu arenga 8. Ni ukuvuga kare amafi yaraboneka cyane nk'umuntu yashobora kuronka nk'amasandugu 8-10 uko, ariko uye umwimbu warapfungutse aho usanga umuntu avuga ati narose rwose arose isandugu 2 imwe asigaye mundo. Ikindi uyu murobyi avuga gituma amazi ya Tanganyika bandanya gusa nabi nuko imisozi hanamiye Tanganyika yo mu Burundi usanga atabiti bikiharangwa, iyo imvura iguye inkukura yose ikaruhukira muri Tanganyika. Naho kubijanye n'abafise amato akoresha igitoro mu kuroba bavuga ko ubwanwa bwafutse umunwa kuko usibye kuja mu mazi bakirirwa baroba bakabura no kuronka igitoro bibagora cane. Numva cyane na cyane ubona n'igitoro dukoresha gisigaye kizivye, aho umuntu aza kukirondera akakibura yazana niyo bido agiye kukirondera kuri station bakavuga ati mwega baruvyi ntituba kubera mukoresha amabido ngo duhereza imiduga. Kata twibaza natwe abarovyi tunone natwe abarovyi ubwo leta yobizi yuko mu gihugu cy'u Burundi hoba hariho abakoresha umwuga w'uburovyi usanga turiko turarondera icamagendu kubakividuye mu miduga ukazusanga nk'ibido yagurwa iri 80 uriko urayigura nk'J106 waza mu mazi ukacubura. Ibyo byose basigura ko bibashira mu bukene budasanzwe haba mu miryango yabo ndetse nabo nyene ubwabo. Kuri mikoro z'Ijwi ry'Amerika Innocent Banigwa n'inzigo umuhinga mu bidukikije ibinyabuzima hamwe n'ihindagurika ry'ibihe wagereranya ko amafi akenera kuba ahantu heza nk'uko umuntu akenera kubaho ahema neza. N'ibinyabuzima rero biri mu kiyaga na cane cane nk'amafi birakeneye iyo mibereho myiza, birakeneye ico kibano kimeze neza gifise isuku. Ico gihe rero akaranga k'amazi kaba gatosekaye, amazi akanuka, biraheza bikagira ingaruka mbi. Ivyo binyabuzima biraheza bikagabanuka, umwimbu wavyo uraheza ukagabanuka, bimwe bigahunga, ibindi bigapfa, ibindi bikabura ingene bishobora kurondoka. Banigwa n'inzigo anasigura ko ubwoko bw'amafi bwobwo akenshi burondokera ku nkengera z'ikiyaga, bityo rero kuko amazi yo muri ico kibanza abanuka avuga ko zica zitaha zikomoka zikaja kurondera hari ubuzima bwiza. Amafi burya arondokera ku nkengera, ku mubari w'ikiyaga, ku mubari w'ibenga nk'abarya bagira ibinogo bororeramwo amafi. Nk'ubu uza gusanga nk'ahatari hake nk'ikiyaga Tanganyika, inkengera zaco zicafuye, inkengera zaco zinuka, inkengera zaco ziriko imicafu ibora n'iyitabora, biragora ko amafi aronkaho yigwiziriza. Haca hakurikira rero igabanuka ry'umwimbu, zimwe zigapfa mbere canke izindi zikagenda kurondera ahandi zishobora kurondokera. Uwo muhinga asigura kandi ko ubuzima bw'ibinyabuzima biba mu mazi kuri ubu bugeramiwe cane kuko amazi abandanya acafura, umwimbu wabyo ukabandanya uba muke cane. Ivyo navyo bikagira ingaruka ku gihugu no ku bene gihugu bari batunzwe n'ibiva mu mazi. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Abanyeshuri bo mu ishuri ryisumbuye rya College ya Kristo Umwami bari baje mu mahiganwa mpuzamakungu ya robo no kugeneza ikora muri leta ya Texas hano muri leta zunze ubumwe za Amerika baratashe basubira mu Rwanda. N'amahiganwa yari yitabiriwe n'amayikipe 152 aturutse hirya no hino ku isi. Abanyeshuri bo kuri College ya Kristo Umwami mu Rwanda bemeje ko hari byinshi bigiye ku bandi bana bari baturutse mu bindi bihugu. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yarabanje kuvugana n'umwe mu bamenyereza babo, Jeremy Habumugisha. Yasobanuye ico robo arico n'ikikora. Robo mu buryo busanzwe ni imashini iri programmed cyangwa se uprograma
noneho ukayiha amabwiriza ikagira task cyangwa se igikorwa ijya gukemura. Izo dukoresha ahangaha rero ntabwo ari robo zisanzwe nk'uko tubona robo ishobora gufata amacupa ikayapfundikira, kubera turi ari abana bato barimo kuzikoresha, dukoresha robo zisanzwe, dukoresha ibyo bita Lego parts. Donc ni udukoresho turi twa plastike tuva muri Denmark dukoresha. Utwo dukoresho abana baratwubakisha, bakatwubakisha robo. Muri robo haba harimo icyo twita hub, ni nka servo ya iyo robot. Noneho barangiza bagaprograma robo, yarangiza bakayiha task ijya gukora, iyo task ikayirangiza ikayikora. Intego tuba dufite ni kugira ngo bazubake na robo nini zishobora gukora ibikorwa byiza, bishobora gukemura bimwe mu bibazo isi irimo guhangana nabyo. Elias Gatete, umutoza w'ikipe yavuye mu Rwanda mu bintu bya robo, umutoza abana ariko umutoza abana bize kugira ngo bige gukora ibintu by'amarobo, bahera kuki? Bagomba kuba bafite ubumenyi bungana gute kugira ngo mubone ko ari ngombwa ko bashobora kuba bakwiga ibintu by'amarobo nk'ibi ngibi bakabyumva? Nk'abatoza ikintu tubafasha ni ukubaha umwanya, tukabayobora mu bijyanye na research, ibyo bakora coding, ko ni kimwe mu gice gikomeye. Tukabafasha muri ibyo bya kubaka icyo twita attachment, ni ibice bagenda bafata bagashyira kuri robo kugira ngo ize kubasha gukora ibyo bayitumye. Ushaka kuduha nk'urugero rumwe rw'ubutumwa muba mwahaye izo robo kugira ngo zirangize? Izo misiyo ziba ziteretse zifikisinze, ugenda nk'igihe nk'ibi by'amaferuje, ikagenda igataninga ku buryo haza ibara ry'umutuku cyangwa iry'icyatsi bitewe n'icyo misiyo wayihaye. Nk'abana bari mu kigero cyabo ngabo mwazanye muri aya marushanwa bari mu Rwanda cyangwa se Burundi aho batwumvira, buri umwe wese ubu ngubu ari kwibaza ibyo bintu bya robo, akabihuza n'amasomo biga mu ishuri muri Tronkomini ko wambwiye. Nahe masomo biga mu ishuri abafasha gusobanukirwa neza n'ibi bintu uri kumbwira? Ni imibare, ni fizike? Cyambere harimo ICT, ikoranabuhanga. Iyo bari mu baporogaramu bakoresha imashini, hari porogaramu bakoresha binjiramo. Ikindi kibafasha ni imibare. Ibyo by'imibare bibafasha kureba robo yanjye nijyana kugira ngo ijye gukora misiyo iri mu nguni irakata kuri angle ya dogere zingahe. ICT irabafasha rero n'imibare ikabafasha. Amazina yanjye ni Nsabimana Kitsina, niga mu mwaka wa 3, abaniye ku kigo cyitwa College Christel. Amarushanwa nk'aya ngaya kuri urwo rwego kuki ari ngombwa kuri wowe? Impamvu ari ngombwa kuri njyewe, atuma nunguka ubumenyi butari nyine bwo mu buzima busanzwe ndetse no mu masomo yanjye, mbasha no gutsinda amasomo yanjye mugira ngo abakoci baba bakubwiye bidufasha mu masomo yacu nyine twiga buri munsi nka mate na siyanse. Njye nitwa Munyahinde Sugira Dive. Iri rushanwa nabasanze ari irushanwa ryiza cyane. Mu bintu nigiyemo nize yuko hashobora kuba hariho ibibazo byinshi bitandukanye muri ino si turimo mu buzima busanzwe. Mushobora guhura n'ikibazo kimwe gusa, abantu ko bagenda baba bafite imico itandukanye, bafite uburyo bitwara mu bibazo mu buryo butandukanye. Mwese mushobora guhura n'ikibazo kimwe gusa mukagira uburyo butandukanye, mwese mushaka igisubizo. Hari abafite ubumenyi buri hejuru mu bintu byerekeye na innovation project, uburyo barenjinze ibintu byabo, uburyo bipanze, ukabona ari ibintu byiza nawe akifuza kugira. Uburyo nanjye ubwanjye nabonye nkavuga ati ibi ni ibintu nanjye ubwanjye nkeneye kwiga nkabimenya kugira ngo ubumenyi bwanjye bwo guporogaramu bwiyongere bugere ku kigero kiri hejuru. Nitwa Ose Sonia. Aya marushanwa najemo nayungukiyemo ubumenyi buhambaye. Nize uko amarobo bayubatse, wenda ukareba nimba hari ikindi kintu wahinduraho. N'icyo wabonye wahindura ku byo wari usanzwe uzi? Ikintu nabonye nahinduraho wenda ni gukaza imyitozo bijyanye nyine nuko tugomba gukora, tugashyiramo imbaraga nyinshi cyane. Amazina yanjye nitwa Byiringiro Aloyizi, niga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Niki cyaguteye kumva ukunze ibintu bya robo? Mu busanzwe njye nisanga mu bintu bya siyanse, njye no mu bintu by'amarobo naho nsanga harimo siyanse, imibare nayo nkumva ndayikunda kandi nifuza kubishyira mu buzima busanzwe nkajya mbikoresha mu buzima bwanjye bwa buri munsi nkoresheje ibintu by'amarobo. Wumva abandi bana bari mu kigero cyanyu batabikora barahomba iki? Abana tungana bari mu kigero cyacu batabikora nakabaye mbashishikariza kubikora kuko ni ibintu byiza, bituma mubasha gukorera hamwe mukagira ubwenge muri siyanse na tekinoloji, kuko nibyo muri iki gihe tubona byigarurira isi nyine, tukajya tugendana n'ibihe nyine. Amazina yanjye banyita Asante Kaze Chris, niga mu wa 2.
muri college de Christ Roi. Ibintu bya robo byakujemo gute kumva bikunze? Ibintu bya robo ahambere nakundaga inzu yerekeranye kuri computer, numva mbigiyemo byazamfasha mu hazaza hanjye heza no kugera ku nzozi zanjye. Kuba waraje witabiriye ano marushanwa yo ku rwego mpuzamahanga, n'iki wungukiyemo wumva ko izo nzozi zawe wifuza uzazigeraho? Mbere na mbere nungutse ibintu byinshi kuri computer no mu buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga, niga no ku buryo nasobanurira umushinga wanjye ku buryo wakumvwa na bose. Ubu abo banyeshure baraye bashitse mu Rwanda bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urubanza rw'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump rwaratanguye kuburanishwa mu mizi yarwo ejo ku munsi wa mbere. Rwuguruwe n'ijambo ryo kugurura urubanza ry'abashikirizamanza ryakurikiwe n'iry'abavoka b'uburegwa. Thomas Kamirinda dufitiye ibindi kuri iyi nkuru. Mbere yo kumva umushinjacyaha, umucamanza yabanje abwira abaturage 18 bagize urukiko rwa rubanda bita jury mu Cyongereza ko bagomba kuzaca urubanza bashingiye ku bimenyetso gusa, ntibagomba kugendera ku muha cyangwa amarangamutima. Mu ijambo rye, umushinjacyaha yavuze ko uru rubanza rushingiye ku cyaha no gushaka kugihishira uregwa atakoze rimwe, ati yabikoze inshuro nyinshi agamije guhisha icyaha cye n'ibyo abandi bafatanyije nawe. Umushinjacyaha yemeza ko mu 2016 ubwo Trump yiyamamarizaga bwa mbere umwanya w'umukuru w'igihugu yahonze amadolari 130,000 umugore uzwi ku izina rya Stormy Daniels, ariko amazina ye nyakuri ni Stephanie Clifford, kugira ngo aceceke ko yigeze kumubera ihabara. Uyu munsi umushinjacyaha yabwiye urukiko rwa rubanda ko hari undi mugore witwa Karen McDougal nawe wabaye ihabara rya Trump, amuhonga amadolari 150,000 mu 2016 nawe kugira ngo abiceceke. Trump yangaga ko byose bimenyekanye byamutobera mu matora. Umushinjacyaha avuga ko atamurega kuryamana n'abandi bagore kandi yari afite uwisezerano, nta murega guhonga abaryamanye nawe, byombi nta cyaha birimo. Yasobanuriye urukiko rwa rubanda ko icyaha ari icyo kubeshya mu bitabo by'ibaruramari mu bucuruzi bwe, avuga ko amafaranga yatanze yaraye ku giti cye kandi ko yayishyuye umwe mu banyamategeko be. Ati binyuranyije n'amategeko agenga amatora, uregwa Donald Trump yayoboye umugambi wari ugamije icyaha cy'uburiganya mu matora yo mu 2016, amaze kubikora yarabihishe. Umushinjacyaha yabwiye urukiko ko azabitangira abagabo n'ibimenyetso birimo n'amajwi ya Trump ubwe mu nama zo gucura uwo mugambi. Ashoje, umwe mu bavoka ba Trump yahawe ijambo, ati Perezida Trump niko amwita ni umwere, nta cyaha na kimwe yigeze akora, nta ruhare afite mu kwishyura ariya mafaranga yose. Umushinjacyaha ntiyakagombye kuba yarazanye iki kirego. Yongeyeho ko nta kibi kiri mu gushaka kuyobya amatora. Yikomye kandi umwe mu bagabo ubushinjacyaha buzahamagaza mu batangabuhamya witwa Michael Cohen, avuga ko ari umunyabinyoma kabuhariwe. Kwishyura bariya abagore babiri byanyuraga kuri Cohen, wabaye umunyamategeko nkoramutima wa Donald Trump imyaka 12 kuva mu 2006 kugera mu 2018. Cohen yafunzwe imyaka 3 muri gereza yo ku rwego rw'igihugu kuva mu kwezi kwa gatanu 2019 kugera mu kwa 11 2021. Yazize ibyaha na ubwe yaburanye yemera, birimo kutishyura imisoro ya leta no kuriganya amategeko agenga amafaranga y'umuntu wiyamamaza abibwirijwe na Donald Trump kugira ngo bayobye amatora yo mu 2016. Avoka wa Trump yabyibukije urukiko ashaka kwerekana ko umunyabyaha nka Cohen adakwiye kwizerwa. Yavuze kandi ko ntacyo ubuhamya bwa Stormy Daniels butwaye. Daniels nawe ubushinjacyaha buzamuhamagaza mu batangabuhamya babwo. Avuga ko Daniels hari byinshi adasobanukiwe mu byo Trump aregwa. Yashoje asaba abagize urukiko, ati ndabasaba kuzita mwitonze ku buhamya bwose buzatangwa kandi muzakoreshe ubushishozi. Yongeraho ati nimubikora gutyo urubanza ruzihuta cyane kandi Trump azaba umwere. Donald Trump yari yicaye mu cyumba cy'iburanisha, nta burenganzira afite bwo kugira icyo avuga, ariko asohotse
yagiye imbere y'abanyamakuru asubiramo ibyo yamye avuga kuri uru rubanza, ati ibi ni ugushaka guhigahiga wa muvubyi wabujije imvura kugwa, ni ukwivanga mu matora, barashaka kumbuza kwiyamamaza. Naho abanyamakuru bari imbere mu cyumba cy'iburanisha mu rukiko ntibemerewe gufata amajwi, amafoto cyangwa amashusho, bemerewe kwandika gusa. Urukiko rwasubitse iburanisha rumaze gutangira kumva umutangabuhamya w'ubushinjacyaha wa mbere. Ni ngaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire. Kuri mikoro mwari kumwe na Fidel Niyongabo. Amakuru yarahagarariwe na Edi Gwema, yashizwe hamwe na Nadia Taha. Ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kuroranirwa.